Wah, pertandingan di Stadion Maknahan, Stadion Babakan, Maknahan, Hajar Bulan, becek. Wah, out. Ini, ya, out. Becek sekali. Ya, handsball. Masih ya out. Nah, itu tadi. Ngapa itu nangkep kodok? Hati-hati, lapangan licin. Terus. Gol. Leset. Out. Oh, Babakan FC di Stadion Maknahan, Stadion becek. Woi. Berapa kosong? Kerup. Woi. Wah. Stadion becek. Becek. Stadion. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.